دما کو نخوشی دیکی جمالبات ده پیدا دبه ایشان نخوشی نتنه جانی نخوش دیشینه لی مالبات همی غمبار دبه و به تایبت اگر نخوشی ججور گران به. مالباتا سوار حداد یک جمالبات روش آوای کردستانیه لی باجارو که بحر که یه دردورا هولیر دمینن. اف مالبات خمخواری روشاکچا خواه سورگولن یا کو خودان پیدوین تایبته بشتیوان گلک تدابیر جبو نخوشیاوی کرن. سورقل طبعا معاقة عقليا وجسديا باش بو بري لسوريا من علاج ذكر من بري سوريا دا عمليات بوكرن بشتي دا حزارو دان ظهرنا فيريجي من علاج ذكر فكي درانان من عملية لوزات دجارة جرشيكر طبعا حتى دا حزارو شانزة إمكاني هبو من علاج ذكر بشتي دا حزارو شانزة إيدنا إمكانية منما أظن كانم يعني بالراستي وضع اقتصادي صفر ساكنين دارو شاکه چاوی نباشتر نبه باوی سورگل دنگی خواه دریا آرکره دگهینه دا آلیکاری بکه چاوی را وره کرن. حاليا ركبي وي عمليات بيجارجن كابي وي فك درانان عملي بيجارجا زائدا لوزات دري برنامج أركدا هجر وندنجي ما بيجين شو منظبه شو خير خازي بيكانبن أنفكشة حالي وين خرب نبه دما کوکاری نوشیان نامینن دنگی هیویان بلند به دا بگه هر دزگه که مروواهی و ریخستن ناف دولتی کو پشگیری و آلیکاری جبون خوشان پیشکش بکن و گهدانه بوان بکن.